Is mis sé Jamie Caston Feirm díreachta ón Rhino Gúnach san déise, agus is srás seo raig mar eistear ó ceann na tíre ag fisrú céir na Feirmórta san látá Nniuvan. Nach for nuáilíocht suntasach a hafuí bhunaig an airnáil faoi láthair, agus le roiig mé leis na Feirmórí, na Sanolaí agus a ceann ródaithe atá brúin townscail seo chun cain. Fáilte go Feirm. Tá an Foraoiseacht éire ansuntasach ar fad, agus ról táachtachaí ó thaobh an Gallagher, cuasaí chomhdháil agus sóisialta de. An fás an saothú Foraoiseachta agus airí Foraoise a bheith á bróiseáil, sin iad críoláir an teanscail. Tá an Foraoisiú í lámh na hairnála príváda den mhórcuid, agus tá lámh bheag agam féin san airnáil sin. De chuir maithir 8 nachra sprús sitcach ar an Feirm troch a bhliain ó chuin, agus inniuh tá nula ní leharta ag teacht go mar rís féin a bheas, agus le hinsin dom faoin airnáil thábhachtach seo. Tá tuairim 740,000 hectar plandáilta hena féin sa tír seo, sin tuairim 1 an talún na tíre. Tá fostaíocht beidir 60,000 duine idir na Foraois féin agus na gnóna prósesáile, agus an tá táchtach faoi sin ná is féin tú atá lánas na postanna sin níos na carracha mór an áit na bhfuil rán eile fostaíocht ag daoine. Tá an gnó prósesáil aimime an táchtach go fad an tír seo. Tá cúpla gnó mór board panel sa tír, tá smartply an seo hí Port Láirige agus tá cúpla eile fut na tíre leis. Agus an rud máfuine an gnó sin bíon tuaims nócha fan géad an stift sin chur thar lár, agus cumála sin tá muilin aimimid a fut na tíre freisin, cuid acó tá an tionscail an New Hampshire a fadang, agus bíon tuaims 60 fan géad an aimimid sin exportáilta freisin. Nuair casan an acnamíocht síos a tír seo beidir tuaims 2008 nó mar sin, chuig na gnóna sin thar lár, agus dos líidir sús margaí nua de aimimid na hÉireann. Bhíodh sasna an táachta go gcónaí agus tá sé an táachta fós, ach cumála sin fuair gnóna nuas ar an mórring sa bhranc agus síos fiú chufad leis an hungáir an áitna freisin de aimimid na hÉireann agus mar sin tan gnó sin ana bhatha gcónaí. Gach bliain bíonn tuaims 2.5 milliún méadar cubic aimimid geartha. Nis fé láthair is cuilte gearan an forbhar sin mar is lóna Foraois níos sinne. Ach de réir chéile tá na Feirmórí agus na Foraoiseoirí prívádacha ag teacht sús le aimimid agus bheidh sin an scéal as amach. So sort nascidir an prívádaach agus an stáid freisin a bhfuil? Tá. Well, tá gnó an gnó prívádaach is dócha tá sé beganín de friúil mar an forbhardas na Foraoisina prívádacha is ó beidir 1988 rá a rinneúid a Plandáil, agus mar sin is Foraoiseog agus níochanis atá an aimimid sin a teachtar an marige. Maidir le na Foraois cuilte tá Plandáilta le 100 bliain chuid acó agus mar sin tá an dar agus an trío torra hena féin. Níl cultúr Foraoiseacht ag na Feirmórí, agus mar sin aber mada leis an déiríocht agus mada le behíg agus cuireas a déime sin, framlín na Feirmórí óna tiismóthíad agus a déime sin, ach mada leis an Foraoiseacht ní raibh ólas sin ann, agus mar sin tá seoring an cultúra a ás sa tír seo. Agus bhfuil mór an feibhne ag teagas daoine meilleisteach chun ahrú an Feirm go dtí Foraoiseacht. Well, tá an gála aimimid sa tír, tá gantanas mór, tá súlagin go méid go bhadna smó crín plandáilta amach an seo. An sóthaí dagas is tócha ní ceapimid gur an dúlgus ling daoine bheilleisteach, ach an rud atá an dúlgus oring ná cóir le maith thuirtartha agus an ráhar thuirtamh aráló na buntáistíthe spáintamh agus tá spáintú cénáid go bhfuil Foraoiseacht darúnacht agus beidir conas nascannte isteach leis an codéile den Feirm. Tá crainn curtha go leor Feirmórí ar a gcuid talún agus iad ag brathnú ar an Foraoiseacht mar aimse an chumhreise. A cad mar gheall ar an Foraoiseacht agus an Feirmóireacht a chur ag obair deannta céile.
Well, tá líon bísear ag freastal ar an dáthrá les mú de cloch na cuilte I gúntaí Corcaí, agus is anna há mar riail inis. Liam, we're standing in a field full of sheep. Yes. And we're looking at trees. Yes. What is this? Basically, it's agroforestry. We have forestry, as you can see, with the trees, and we have a bit of agricultural going on at the same time. In fact, look at this. Some short time ago, I cut 30 bales of silage off this field. I topped it down, and the sheep came in. So we're growing trees, and we're growing silage, and we're hopefully growing sheep as well. So when you planted originally, how much did you plant and what types of trees? In the original plantation, I had 25 acres. I have about 5 acres of Sitka spruce, and in the rest of it, then about the other 20 acres, I have what they call a 20% diverse mix of ash, small bit of oak, alder, rowan, whitethorn, that kind of thing, a bit of beech, a bit of willow. In the secondary bit of my forestry, I have 15 acres. Again, what I had decided originally was that I would plant this all ash. I felt it was a good cash crop, and that with the way the oil was going at the time and whatnot, I thought maybe it would be a good idea. You never know. And with cockerel going at the moment, maybe we might want ash yet, my dear friend. In this agroforestry section here, we have roughly 780 plants in this 4 acres. And the rest of it, then, it works out at about 1,000 plants per acre, or thereabouts. So do you feel planting this agroforestry has given you more control of your land? Absolutely. I mean, when you think about it, if I had cattle here, I'd be very much dependent on the mercy of the factory or the marts or whatever to get some sort of profit out of it. And you ask any beef farmer, there ain't no profit in cattle, regardless whether you have the calf or from what system you're working, there's very little profit. Whereas with this system, I'm getting a premium, and I know what I'm getting at the end of the year, and I'm getting that for 20 years. So Liam, explain to me the process, exactly what was involved in planting this. Because it's agroforestry and because it was anticipated that I would put sheep in here, it had to be fenced with sheep wiring as the first thing. The second thing that had to be done was these posts had to be put down in order to take the protection for the trees. There's a lot of them there, there's 700 or 800 of them there to be put down, and put down in a reasonable straight condition, you know. And tell me about the upkeep of the trees, what's involved in it? There isn't a whole pile, as you can see, because they are, the trees that were put in there were that bit stronger than what would be normally planted, okay? But as you can see from this, they're pretty much protected anyway. The only thing that happens sometimes is you might have the odd sheep or they would itch themselves off it, and you have to be continuously monitoring that they break off, and just things like that. Very small little items like that. You know, you go around the place and make sure everything is where they are, and that's all it is. There's really no work involved at all. Would Liam, you seem very passionate about it? Yes, I am. I'm passionate about it because the one thing that I want to get across is this is the bridge between forestry and agriculture. So many times a farmer and the landowner will set trees and everything will go fine and grand, and they'll close the gate, and they really have no direct involvement with their forestry. Whereas with this system, you're still involved. You're still here, you're still watching your tree, you're there for the life of the tree because you're walking the ground around it. Nach ansa leis an fear sin a chuid crown. Inis ní éileach an agroforaoiseacht domsa ach bheadh sé arást an airmór páirthaimsithe atá ag iarra leanat leis an bheirmóracht ach gan a bheith brathair. Tá an passion céine sin ag aingeanaí rúbháin, ben atá I mun taide anseo I bhforaois dúairí I gúnta líse. Tá scuin go léir go sláthraíonn foraoisaí I aimimid, ach tá coláis na hOllscoil, bailile clia agus cuailte ag brathnú ar an ról atá ag foraoisaí I gúrsaí athrú éráide. Ein instant faoin foraois anseo. Na crín anseo is Sitka spruce seed agus tá siad timpeall 26 bliain d'aois. Agus is le cuailte an foraois seo. Agus tá sé anna cosúla na foraois atá na Feirm a chur ar Feirm sa lániu tá aniu ann. Agus fásan na crín seo Sitka spruce anna topic ina lán síomhanna éagsúla. Agus sin an fá go bhfuil sé curtha cófor leathan in éireann ag an nóid seo.
Well, bunny a conceived tai the seo sa bhliain 2002. Agus tá méid géirí fáilteach an seo céhvéid carbon dioxide atá na crín ag tógan isteach. Agus tá is a going nuair a ásan na crín tógan siad níos mó carbon dioxide isteach. So tá más a going, agus bar an más tá córasáin atá nán áilteach céhvéid carbon a thógan na crín isteach. Agus an aice sin tá orlaisí atá nán climate measurements a thógant. Agus tá méid géirí na figurí a aimmuid ó na thorlaisí sin a ceangailt nó a nasca le na figurí méid carbon a thógan na crín isteach. Tuis go méid an nán áilteach céin tioncar a méid ahrú aimsre an méid carbon a thógan na crín isteach. Ein inistum faoin trealamh seo. Is teachtóirí in Feirm é seo, agus tá méid a gúsáid é sa pí a taide seo canáilteach taan an carbon dioxide ar an carbon a thógan an crín isteach. An bhanan sé sa crín, an taan sé go dtí an ithe. So tugan ré bheastachán ahrú aimsre ólas doing go bhfuil méadúla teacht ar an teocht down de idir 1 nó 3 céim Celsius. So freisin tá méid a gáilteach cén tioncar a méid ag an ordú teocht sin ábalteacht an foraois carbon dioxide a thógan isteach. Agus ón figurí atá going hena féin ón áid seo tá a going go dógan an phrí seo idir 3 nó 36 ton carbon gach bliain, thug sé isteach gach bliain 36 ton carbon per hectare. Agus laidíonn sé sin an duchar a déanaan an tarú éráidí. Agus déanann sé cúitimh ar na emissions ó áitina eile. So mar hampla 8 car cluine churann sé amach timpeall 3 nó 36 ton carbon tá cosú leis an méid a thógan an phrí seo isteach gach bliain. Tá iarracht ag an déanta gom féin ó thaobh laidú carbonide ar ma arm féin sa rainn. Maithair a chur na craing ar nocht acra talún seo 3 bliana chuin. I nniuh nós ag núla ní leharta dom an bhfuil obair na phríse déanta agus a bhfuil si réag le legan. Inistum núla, cén sár targaí bheith teachtamach san crainn seo? Well, tá lán bhí de friúla hagan amachchas na crín, an chud ar bont an crán an seo nó an cuidan is lehanna dó is an aimimid geartha bheith an, agus is sin an chud is lúgford an crán. Mar a choíonntas ús an crán an tin aíonn sin is cuile agus a rion an úsáid ar an aimimid. Tegantas ús tamile agus nó aíonn se beidir níos luúa ná túms aber 60 cm bíonn tú isteach chuig an mar len tú an paléid, an aimimid paléid, agus nuair a héantún sin thar beidir 2 cm nó sin an is luúa ná 2 cm tá tú isteach san aimimid. Arúnach de beidir smartply nó beidir steaks leis nó mar sin de. So nuair a an coil bant amach going, cad a dhéal mé níag sin? Well, tá dúlgus ar é aflandal sin de réir lína tíre, agus tá seansa agat an sin beidir rudí ana begáí beag de friúil an uair seo. Is talamh sitcas brús atá an capim agus fecinn tú go rinn na crín ana bhá, agus seans gur sitka an príomh crán a chuirtú aisteach an rís capim. Agus cumála sin déad fe cúpla crán sealglas, na begáí éagsúlacht maithas daonút freisin. Dairigh go hianta libh an céadúir agus aróig níos fearr fós, agus beag de fensin féin agat amach an seo ar an Feirm. Meastar go gailtar feitheáin géad de luach na phríse sa sétharú foraoiseachta. Tus go leagtar na craing bhíceart nó ag an am míceart. Ach tá technoliacht úr forbathe ag 3 metrics a bhfuil mar aimimecé na craing a chnáil ina methe go dtí go mbeadh éile bhón marga nó go mbeadh siad réag le legan. Caithfidh gur deiscéal deir na mórí phríse an méid sin. Well, current 3 metrics chorus ar fáil chun aimime de hós agus luach crin a chuir ar an aimimid atá iforíis. Anas go méid an feirmeor nó nún ar an ólas faoi go ddíirchtá aige mar achfuin. Na 3 ceistin rilí a bhíon ag únéir ná cén ar a daimid atá agam, cén ceanál nó cén caideán aimimid atá agam, agus cén luach atá ar an foraois atá agam. Má tá íomhá crin agat an crotan crán is féidir áilteach cén targaí aimimide
is fear gara ón crown sin. So más crown mór ardéis féidir let logs an ada agus luch Foraoiseacht agus is féidir an sin leis an ólas seo agus an réamháisnéis seo nó targaí go dtíorchatá I tastáil a gara. Okay, so cín instum cada tú chun dhéanamh inis? Well, tá scanner réig le feimniúin seo, so chuir mé ar siúla agus racha mé deas an mealach. So cad go dtíorcha há dul réig leis an scanáil inis? Well, nuair tasníonn an scan, tógadh sé íomhá 3D don timpeallacht ar fad. Bei suas le 108 milliún pointe is spás á tósaige ar dromchla na chrín agus ó sin be méid an crut agus méid na chrín a thós go hána chrín ar fad. Tá sé fós a fiosú an choras agus cos cé mé ann inis leis an nuair a hagann an ingil isteach go dtí an cail instum fé sin. Sin ceart tá an choras nua RTFI, Real-Time Forest Intelligence. Chuirmid gá gléas istigh sa maisín gara agus déanann sé tafada ar cé go dtíorchatá gara agus cá háite bhfuil an maisín ag obair leis an choras sin is féidir measa chamad ar cé go dtíorchatá a teachtón chuil. Chun sa cabhraíonn an choras 3 metrics len timpeallacht. An fríor rud ná go bhfuil gara siar ar an méid aimime atá chur amú, mar is féidir leis an gcóras banistíochta umláin is féidir ólas a bheith agat ar céhéad aimime atá sa chuil agus é seasamh, agus céhéad aimime atá á gara a ggéana amháin. Agus trí an chóras sin tá i bhfad níos lú aimime á chur amú. An bhfuil an choras 3 metrics, an bhfuil sé réamhlódach ó thaobh technoliacht nua agus nuálaíocht freisin. Tá cinse, níl éon eile sa dana déanamh an sais tós seo I Foraoiseacht. Tá an obair atá ar siúl ag 3 metrics ar an gaiidán is iarda nuála, agus a nítar iad go hidirnáisiúnta mar cheanródaí sa ghairt sin. Is dóchanach go dóch an technoliacht nuálach sin le Jan O'Connell agus a cuid craing an úsáidige le bara eile a ás. Ach tá sé féin agus a bhean Mary tréis an arís bheag atá chu I cúntaí limnach a úsáidar bhealachúnta cliste agus tá anra inis orí. John, I'm inside your wood 5 minutes and I'm feeling a bit more peaceful already. Tell us, when did you establish the wood and what type of trees you have? 19 years ago I planted it. There's ash, sycamore and beech. You've started introducing edible forest fungi in here. Yes. John. Can you tell me how you got interested in that? That's all down to my daughter who lives in London. 8 or 9 years ago she sent me a tree at Christmas time. And the tree had the summer truffle. So I started doing research on that and came across the idea that you could inoculate logs. That appealed to me, you know, because I wouldn't have to wait until the trees mature to get some form of income out of it, you know? Absolutely. These are inoculated plugs. They're plugs that have mycelium, which is, if you like, the building block of the mushroom. The first part of it is you cut your log in the winter time and you leave it. You cut it when the sugar is at its maximum. And you leave it for about 3 weeks, 4 weeks, and then you inoculate it. The inoculation process is simply you drill every, say, 5 inches and all the way around the log until you've, if you like, covered the log in a lattice work. You introduce the inoculum to the log by inserting the plug, and then you seal it so you don't have wild spores that are undesirable. You know, you prevent them getting into the log by sealing it. And then the mycelium or the inoculum will colonize the log. And after, say, 12 months to 2 years, it'll start producing. And how long does the mushroom produce and feed off the nutrients in a log? It'll last for 5 years, up to 5 years. I mean, most of the logs that you've seen in this little plot, they were inoculated 6 years ago and they're still producing.
Do you have a sort of system in place where you're setting up new piles of logs every year, yes. I'll inoculate maybe 100-metre lengths of logs, you know, so it's a continuous production, if you like. From my understanding, it wouldn't be a very much commercial enterprise in Ireland. Do you think it's a possibility that it could be? I think it is. I think there's scope for it, but it's a niche product because what you're doing is producing, if you like, a totally organic mushroom that is, in fact, highly sought after by chefs in gourmet restaurants. Well, Jamie, this is the end result of all the hard work that you see going on out on my little plantation. And without Mary, we wouldn't have this. Absolutely. So we thank Mary for the soup and you for the mushrooms. Indeed. Enjoy. Thanks a million, John. Is fado a bhí anra mushroom agam ach aithníam an blas sin carcolóir. Tá anúsáid a bhainteag John as an bharíis agus is áling an átaí an aríis le sealacha vinti agus é a hógant brá bog. Is foris darúd dhéanamh go bhfuil siad cúmfar lehan sin agus go bhfuil den ann le solta bhaint astú. Áin seachas targaíoch daimid, cad iad an lasnatha a bhaint le cuairtear fríse haimpla tíre? Well, tá níos mó daoine ag déanamh cuairt Foraoiseacht gach bliain agus dhéon cuilte stad cúpla bliain ó shin agus fuair siad amach go bhfuil timpeall 80 milliún cuairt gach bliain a Foraoiseacht in Éireann agus déanann na daoine siúlóid nó rud éigean mar sin. Agus bíonn a lán spórt i Foraoiseacht an látá nniu ann rothair sléifte mar hampla agus tá cuilte tar éis cuasaí a gcóir rothair sléifte choristeach a trí Foraoiseacht éagsúla. Tá aine I mun taide cuma mar jouler na mun táiste ó héobh sláinte intin agus corp a bhaine le haim a caithfh sa bhríis. Rudar dúgann siad forasbéiding. Tagan an terma forasbéiding ón Japan agus is cinál therapy nádúra agus mullen doctor do ghaoine atá faoi strós nó bhfuil brú fola ard nó cholesterol ard acu am a chaithfh sa Foraoiseacht. Glaci méle cuairláinge agus tam consulta bhaintas Park Foraoiseacht locé I gúntaí Roscommán. Tá gá park Foraoiseacht dheag a gin a cuilte. Tá 164 suibhnáis a gin cuilte. Tá an sos le 80 milliún daoine rihin blian. Tá forbert á Harlú an tamar fad le cuilte. Tá cuilte há planan a go forbert eile dhéanamh Foraoiseacht eile bhfuil. Tá mí tréis an ceann an park I Cavan tréis oscailte. Tá ceann eile park mór fiáin, farsing nach bhfuil an ceann neamhforbrethe. Ma kunte med oss för att lätt alla skjul fick 3 lag ni bulle läng fad. Cad é an tácht a bhaine leis an suimhne an asa seo? Is gnéden von Ari Publi tá going cuilte na hasne seo agus is kan der dar lo kan duine a bheileisteach go dtíine Foraoiseacht agus taú de poblátúle fresin, you know? Sin rud is státach dar dum féinar rénas, no? Mar a dúirthanna an tain taithí a bhí agam ar an Foraoiseacht ná an aríis bheag ar 8 acre talún atá agam féin sa bhaile. Ach ar an aistear seo, bacchas dom gur ilgnéach iad na deisne agus na féidirachtaí a bhaine leis an airnáil seo. Tá feice aríis going gur bhí an nuáil atá ag crothú deisne úntacha agus nach gá a bheith I do ólaí le tabhairt faoi. Nach go gomsa tá an saoil.